kumto bang adona ka senstik umto te hasnong ro ula kila jid ina kum ka secretary jong ka sengkantation kyang te langba kini ke sengkantai ilion pelong ke programs ke prepare ke awareness program hasnong dan ni chakwe education ni don chat pelong awareness program on drug abuse POCSO act kumjo child marriage ban ai awareness gi ba mo bat kumjo halor HIV ba kum ga zai pandri nyo iba imat isubun kini kicing ya kabakum kini kam kum drugs mo umde chu tau jinman re ula penjat ya kari ba kacak perju ke jongi tekat bangila ke bangila ban le long kum kiri pat ba kita ki por mo ngin dona ka boran ngin la ban le rengi shu ai awareness yaki kun samla bakin kiar na ni drug mo la penjat isubun tali ki jing kesem tenyal iwat hayin sen jongi rudon higi family members ke ba mat kum kita te apan jod yang kesem ro tengi ai awareness halot kum kita ro kibun tali ki program hakin ki snem taklit new pratali ki snem ki ba ngadona ka kam treman sungha tengi pelong ru ya ka awareness program halor ka child marriage rumah POCSO act ru kam tam mentaba bun gi hna kumban keren mo dan higi sinrang ke ba ki poi kha ba plimo da ka ji it ba ki kan thei kum to hun re ba kan thei dang long had andar itin ing to te kinga agi POCSO ro to tingi haban pensu thu ro iki ba wala da de da ka jinga itu onde ka POCSO te et ka treka man mar ba idang ret ta kum to ni haban ban hikai hinte ye ki thai inda ye ki sinrang ro haban pensai ki balang kum no long de ban kya be na child marriage e kum to te ki tro abis ro te don ki bang ala yo ban yarap ro ki ba ke ing kasan ski don ki khon sedang ki ba mat yaw drugs kum to ki panci kim tip lanti shanon nyala mi khon ki jong ki te yarap ki tu ban lewat dat nanti mo balik bush ki rehab te don ngas aingo yo ble don updeng jong ki ru ki bala kala ba mut ro halor hadin bakil awan na ka rehab ki ngas kemen mo bapin mar baki ru idre na ka yin ka wasam ka bedok mong site ki thain jong ikin tingi yo ban yarap akum kita ki liang ro te kat bala ngi wat be kita kilat kelanti kum no ban yarap ma penduna hoi ya gini kicing ki badan hak society cimi hoi dan ang ban keling ngamla man le 100 ngapatla ban le 100% mo shikling kari kasi jangkia jangi henry ha wala dangi la ban yarap watang ka ke ying ar teli ke ying lo kan kalau lo jing ko bakau hoi te kalong hakum kita kom te bun hi ki personal problems ngi kan thirum to domestic violence e kum turu ni pensutu ni yarap kabala nging ong bangin yarap daga bangin penyapat ya ke jongki mo ni abang pensutu markel yang ikiru te don ki jing sistem ke bala ke bana ji sutu jimut ro daga bangin te banya selok eng to te bun hi ki benta ke ba ini yarap iki tam don ni kana ke ba rep kia sai kum turu kum kita king kum ke personal problem supaya bat ni layo ban ya senyang kat bala dorit ru ma ke ing sistem jangki